Maya pa bengi po kaya kayungan. Kumusta na ko po? Hello? Kumusta na ko po? Salamat po. O si maputin ko nanginguran pepasanting na mo yung panahon. Malamig ang simoy ng hangin. Dumarating na ang Pasko. Sabik na tayo. King pong kaya katamong nobenaryo, king panyatan na ning Pasko, atin tamong metong akutang, atin niyang siyam pakibat. Ing kutang tamo, king kaya katamong pamigunam, atin pa ba talagang Pasko? At ngini po, bali pong ulit-ulitan talang sasabihan, dingal doldo pakibat tamo, importante mikintala rin kaya katamong kaisipan. King mo munang Aldo, ating tamong pakibat, ating Pasko, nung alanang sumbagal. Pakiulitan mo po, ating Pasko, nung alanang sumbagal. Kadwa pong Aldo, ating Pasko, nung ating kang katayid. Itamungan, ating Pasko, nung ating kang katahid. Katlong Aldo, ating Pasko, nung intanso maging yang ginto. Itamungan, nung intanso maging yang ginto. Kapat, Aldo, ating Pasko, nung matyaga kang manaya, mipno king pagasa. Itamunangan mo po, ating Pasko, nung matyaga kang manaya, mipno king pagasa. At napun po, kaya katamong pakibot, ating Pasko, nung panusigan may plano. Itamungan po, ating Pasko, nung panusigan may plano. At kaniting kanam ay doning nobenaryo tamo, ing mabasang ebanghelyo, may yanguya po king libro ng sinulat ng San Mateo, Kapitulo 1, at yung versikulo rin talata, 18 hanggang 24. Nung ing kaburyan mo, iyang kaburyana. Ulitan tayo po, ating Pasko, nung ing kaburyan mo, iyang kaburyana. Sa nakatamo po, king pamigunam tamo, bayo ing misa, idake nakatamo po, king kayang kabiasnan at king kayang pamanigaral, ing kaya katamong Paris Pastoral Council Coordinator. Masaya at matudake pong babingin ni kayo, Brother Paul Mandap. Palakpakan tayo po. Benging Diyos po kay kayungan, benging Diyos po kay katamungan. Ating Pasko, nung ing kaburian mo, yang kaburyana. Ustong daratang po ing Pasko, anako po karakal buri. Buring gawan, buring salwan, buring puntalan, buring pasyalan. Ngening malapit na po ing Pasko, king Ebanghelyo ng San Mateo, ang mabasa po ngening bengi, agkatan nakatamong lawan ing mumunang meging instrumentong tao, ban maging dalan, ban matupad, ing pamikatawan ng tao ning Diyos. Nino po iti? Alang aliwa, dune, San Jose. King katahimikan ng San Jose, abalo ko po, ating Pasko, nung ing kaburyan mo, yang kaburyana ning Diyos.
King Ebanghelyo na pong San Mateo, chapter 1, verses 18 to 24. Atin ko pong atlong ikit ang maulagang paralan ng San Jose. Pabustan niyo pong idake kulareting atlong maulagang paralan ng San Jose na ikit ko po king kanakong pamigunam. Mumuna, ing pamag-alinlangan ng San Jose. Abalita na po i Maria na kayang maging asawa, mabuktot iya. Tawi iya, atin takot, atin pangamba, atin pamag-alinlangan. Burinesa ng lakwan i Maria, palihim, pasikreto, ali po uling ene kaluguran i Maria, dapot uling mayap yang tao i Maria. Ene buring mipakarine. Nganapin pong makasulat King Catechism of the Catholic Church 1808, ing po kanong kabayanihan, bunga nening katapangan, ban arapan, ing nanumang kapagsubukan, ali ban miwas tamu kaniti. Isan Jose po, mayap yang tao. Dapot, may ngailangan yan namang sala, king bie. Kadwa po, ing pamipakit ning Diyos kang San Jose. Pepakit iya, ing metong aanghel, king paninap ng San Jose. Katatakot, ing darala ng Maria, ibat iya, king Espiritu Santo. Inawos ning Diyos, ban maging tagaingat ning Mesiyas. Pasibayo po, ganaping tuturo kay katamo ning Catechism of the Catholic Church 494, kalupa ng Maria, na mipasyag king kayang fiat. Fiat po ing buri ng sabyan, ing wa ng Maria, ing tangu ng Maria, the yes of Mary. Ausan nakatamo naman, ako, itamo, anting tao, ban tugon, ban makibat, king plano ning Diyos. Katlo po, ing pamaminto ng San Jose. Anyang migising ya po San Jose, gewa na ing pagawa ning Diyos kaya. Gewa na ing pagawa ning Diyos kaya. Memintuya po. Megtiwalaya king apong Ginoo. Ene mengutang, ene mekipagdiskusyon, memintuya. Ulitan ko po, ene mengutang, ene mekipagdiskusyon, memintuya. King Catechism of the Catholic Church 532, nga na pong makasulat at sasabihan kay katamo, ing pamaminto ng Jose, metong yang tanda ning kababanlog at kasalpantayanan. Kapamilatan na, metupad ing plano ning Diyos. Tutupin po, maging makabaldugan ning Pasko, kung alayo ing pamakiyagom ko, pamakiyagom at pamakisan metong ko, itamo po, king plano ning Diyos. Maging ganap ya po ing Pasko, gustong agawa tamong magtiwala. Gustong agawa kong magtiwala, kalupa ng San Jose, tawong mapaminto, king kaburian ning Diyos. Kalupa na po ning katuruanan, ning kekatamong kasalukuyang Santo Papa, Pope Leo XIV. Kaya mo namang pong titimid, ing kayang mensahe, ing ulaganan ning kapanayan. Kapanayan, pag-asa, hope, king Ingles. Ing kapanayan, amanibatan, king mitmong kasalpantayanan. Tuturo na po kay katamong Pope Leo, ingatlong baging iti, makaparikil king kapanayan. Mumuna po, ing kapanayan, mubukod lukluk ka,
at manenaya. Dapot iti metong yang pamanuki. Kalupa na pong San Jose, eyamo kabud menaya king kasagutan ning kutang, bakit? Dapot, tinggap na kung makanano ing kaburian ning Diyos. Kadwa po, nasasabihan ng Pope Leo XIV, ing kapanayan, makaugatiya king kaburian ning Diyos. Nga napining Santo Papa, ing tunay kapanayan, manibatan niya king pamanukiking Diyos, papunta banwa. Itang makapagpabanal, aliwa itang makamundong plano tamo, aliwa itang makamundong plano ning tao. Katlo, ing kapanayan, magiyang katawan, ustong mangibabo, ing kayapan ning puso tamo. Kalupa na pong San Jose, tahimik yamo pinpo. Dapot, mangat mo, ing tiwala na, king puso na. Kaniti pong banwaning kapanayan, sasabihan na rin po kanako at kekatamo, ating Pasko, nung ing kapanayan, emo bukod king kekang kaburian, dapot king kaburian ning Diyos. Ngayon ipukot ng tala rin kekatamong sarili, kapilan ko tauling, may karana sitwasyon king biyeko, na bala mo, eko sukat aintindyan ing plano ning Diyos. Kapilan ko tauling, may karana sitwasyon king biye, na bala mo, eko sukat aintindyan ing plano ning Diyos. Kaluguran kong kapatad, mekad makaparikil king personal na obra o pamakigobra tamo. King pamapakigobra, king kapagsubukan king pamilya, king pangakong metupad, king kasakitan king biye, king relasyon ame subok, desisyon na masagling tokyan. Kalupa na pong San Jose, malyaring isipan ko, Lord, bakit makanini? Lord, o ba't ako? Lord, nanoy ni, dakalpang aliwang kutang na malyaring dumurot king kekatamong isipan. Makanyan man, pota ing sagot ning Diyos, may ngari ya naman king sinabi ning anghel, antina mo pong sasabihan ka na ako, Paul, katatakot, ako ing bala. Kaparokya, pabustan niyo pong idakeke ing metong akaranasan king kanakong biye. 2001, aga nakako po anyang malatiko, parati dakong sisimba, rimako at tatangko. Itang Saturday 6 p.m., anticipated Mass. Itatangko po EMDC o EMHC king kasalukuyan, imako po simpleng churchgoer ya. Pero ikami po, pituke pong mikakapatad. Linapit na kami ngan, king pamag-serve, king pisamban. Dingatlo ko pong atsi, megkomila at megkwarla naman. Dingadwa ko pong koya, meg-KBS la. Ing metong ko pong koya, megkwarya naman. Ako po, megumpisa ko pong meg-serve, king edad 5 banwa. 5 years old. Ing panganemi po kanita, tuturuya pong children's choir. Kayabe na pong koya ko, nakasunod ko po, pituki-tuki dako, salim pusa, kumbaga. Ako man po talaga magkanta, matutod ko po. Ako man po talaga magkanta, matutod ko po. Pero kagising ko, kayari ning misa, balo ko po, mag-serve ko. Balang Sabado, excited kong muntapisamban, manik king Quarlof, malapit lumang bell tower. Keni ko po, king libutad, king babong ayan, ken ko po aranasan,
minunang mag-serve. Dapoting sabla, mi bayo, anyang mawalaya, ikoya ko. Mawala, pawuli ning asma, meteyang maranon. King edad na 11, 11 years old, king wane pong maranon ning apong ginu, ikoya ko. Yapong kayabe ko, yapong tukyan ko. King edad ayanam, eko pulubos ain tinjan, pantunan ke, kukutang ke, ing balu ko matudtudyamo. Mekad, king murang edad, atin kong tampu, king apong gino. Mekad, king murang edad, eko ain tinjan, ing kaburian ning Diyos. King kasakitan na po ning biye, may kipagsapalaran la ring kapatad ko, riatsi ko, meg abroad la, banso panding pengari at pamilya, ban isundu ing pangarap ra, at ing pangadira. Tinok nang ko pong mag-serve, grade 1 hanggang grade 5. Sinimba na ko mong kayabe, ima ko at tatang ko. Detiring panawon, apami katagon, na eko po kalingwan, king bieko. Anya pong grade 6 na ako, 12 banwa, midinan kong pagkakataon na mag-aral king University of the Assumption. Metong karing requirement po kanita, ing immersion program. Deta pong megaral at megpagaral UA, baluye po ing immersion program. Kailangan mong mag-serve pisamban, uling metong yakaring mamye grade keka, king Christian Living Education o CLE. Minta ko po pisamban, abeke po ikoya kong katlo. Pasibayo, makyabe ko sanang choir. Bisa kong makyabe kareng magkanta. Dapot andat manakit ka na ko, kalupa ng Kuya Jonathan, metong lamo po sa sabyan. Nakapamag choir, makyabe kang Knights of the Blessed Sacrament. Mag-KBS ka. Pilan la pong may nagkat ka na ko, eko ain tinjan, o ba't agkatra ko? Mumuna, eko po bisa, alaking lub ko, ing pamag-choir, ing buring-buri ko. Menga di ko po, sibukan ko, metong asabado, siknangan king lub ko, ala kong kakilala, may kipag-meeting ko. Mesaya ko po, tinggap da ko, tirwanan da ko, megsutan ako, meg-serve ko. Mewalan ko pong koya, dapat pedalayang dakal ang maging koya ko, ing Diyos kapamilya taning KBS at parokya. Kaparokya, ing purpose ko po, anyang mumuna, immersion. Grade, ing purpose ko po, immersion. Grade, eko amalayan, magiyang misyon. Ing immersion, megiyang misyon. Meging tuloy-tuloy ing pamag-serve ko po, dala na po ning Diyos, at dela na ko po ning Diyos, karing aliwaliwang ministries, king parokya, at kilwal ning parokya. Megumpisang follower, kay bat meging leader. Ing kaburian ko po, makyabe mong choir. Ing kaburian na pala ning Diyos, kanako, mas malawak ya ketang buriko. Ang gana po ngeni, kabang masikan at agyo ko, susuyo ko. Isipan mo waring, ing 5 banuang anak, amatudtud kanita, king misa. Datang ingaldo, sumawo piyang sumuyo, ketiking parokya ng Santa Monica, anting metong karing Parish Pastoral Council. Salamat king Diyos, king tiwala. Salamat king tiwala ng Father Dixie at karing kayabeng susuyo ketiking parokya. Salamat po kay kayong kaparokya, uling kalupa na pong San Jose, ikayo po ring silent prayer warriors. Kaluguran kong kapatad, ing Pasko, eyamo metong a selebrasyon king kapanganakan ng Jesus. Dapat iti metong yang selebrasyon
ning pamaminto at pamanuki king kaburian, king plano ning Dios king bietamo. I Maria, ing kayang fiat, i San Jose, giwana ing sinabi ning anghel kaya. Ako po kaya, itamo naman, agkatan nakatamong sabihan tamo naman ning Dios, opo Ginoo, gawan ko ing kaburian mo. Anya po metong karing panghawakan kong panalangin, Lord, thy will be done, let your will be done. Nung ing kaburian mo, yang kaburianing Diyos, wa ating Pasko, ating kapanayan, ating sala, ating bayong umpisa. Adwa pong kutang na buri ko pong lakwan kay kayo, na malyari tamo pong pigunaman. Mumuna, nano kaya ing anyawaran ng Diyos kanako, bantaluki kaya at maminto ngeni. Nano kaya ing anyawaran ng Diyos kanako, bantaluki kaya at maminto ngeni. Kadwa po, nano at nino ing Maria king bieko ngeni. Metong a sitwasyon na eko inumpisan dapat pagkatiwala ng Diyos kanako. Nano po ing bage na pagkatiwala ng Diyos kay katamo. Pabustan niyo pong pupusan ke ing kanakong pamagdake king makuyad a panalangin. San Jose, taga-ingat ning mengabos ke kami, iturume ke kami, ing tahimik, dapot matibeng pamanuki king plano ning Diyos, king biyemi. Kapnuan mo kaming kapanayan, amanibatan, king kaburian ning Diyos. Amen. King ditak pong katahimikan, isadya tala po rin kaya katamong sarili para king banal ay Eucharistia.
Kapat at Dominguning Adviento. Oy pa, ngening malapit na yung mapupusing pamaglakbe miking Adviento, sisindihan milang pasibayo ring kandila ning kapanayan, kapayapan at tula. At ngeni, sasalangyan mi nema ning kandila ning lugod. Pagkalam mo ke kami, ing tepangan, midake king lugod mo. Lugod para king biye at lelangan, lugod para karing makasalanan at banal, lugod para karing pakakalulo at mangalati. Amen. Utat Jerusalem, miligtas kayo, alam ang panganing, indug pakit kayo. Pakatipon tapo king lagyuning igpa, ang poning anak, poning Espiritu Santo, ing kapayapan grasya, ting lugod ning Ginu, yang mantabe po kekongan. Benging Diyos kay kaingan po, linubta na po ngeni, king kapat na ng Domingo, ning Adviento, king eta na apigil, apapalapit, kapagsadyanta mo, king malapit na ng panyatang busal tamo. At kilub na po ning apat a Domingo, ning Adviento, at syuta na naman king kanam na ng bengi, ning kekatamo pong pamagsimbang bengi. At bata mo ngayon maging marapat ni sundukan niting misa, panyawata pa ngayon pakalulu, ding meging kakulangan tapo at kasalanan. Iyag kastangening miyag nanagnan ing kapanisyan. Aminan ko, ing Diyos sa mayupayan tutu pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, ing idala na katasanang gana king biye alan angga. Kyrie eleison, Kyrie
Manalangin tamo. O Diyos, pami, tapukanan mo laking grasya mo ring pusumi. Ban ikaming belitana na ning anghel, king pamikatawa ng tao ning anak mo, king kapamilataning pamaylasat mong kamatayana, apangaintuliran minamang miras, king ligaya ning pangasubli ng mebye. Itiyaduan mi po, king kapamilatanang Kristong ginumi. Pamamasang ibot, king libro ning propeta Isayas. Pasibayo ang peparalang mensay ing ginukang ahas. Ngana, adwan mo king ginungke kang Diyos, king dina na kang metong atanda, malyaring manibatan niya iti, king kalalama na ning lugal daring mete, o kaya king matas abanwo. Nganang may kibat ahas, Eku manyawad tanda, kay bili king kapagsubukan ing ginu. Inya nga ng Isayas, lahi ng David, makiramdam ko sa, epa makayagyu kayo, ing gisa na nyula kapibabatan ding tao, at gisa na nyo pawari, ing kapibabatan na ning kanakong Diyos. Ing ginu mismo, munye yang metong atanda para kaya kayo, milamnan nyo ing metong akayanakan a babay, at mga nakyang metong alalaki, at ing maging lagyo na, Emmanuel, metong alagyong mga maldugan, ing Diyos, kayabe tayo. Ing amano ning Ginoo, Paluban yaing Ginoo, yaing harining ligaya. Paluban yaing Ginoo, yaing harining ligaya. ing sabla bandina ning Ginoo, pati na ing sablang at tsuking yato, bandine ing meto sikluban, at ding sablang keti manuknangan, ya ing kaniti menatagan, king libutad ning danuman, pekatigit ni talakad, libutad ning dayat malat. Nino ing mikakatuliran ngukyat king bundok na ning Ginoo. Nino ing mikamatulid lungub kilub ning banal ng templo. Ya itang makimalinis agamat, itang mikapusong dalise, itang magnasa king dewakan, at magsalitang kalaraman, laban king kenuman.
King Ginu tanggap yang kasaplalan, at kapatawaran King Diyos akeyang kaligtasan. Makanyan ing ugali daring taong magdulap King Ginu, ding malapit King Diyos ng Hakob. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, kareng tao, Roma. Iba't ya iting sulat kang Pablo, ing talasuyo ng Kristong Jesus, ameyawos maging apostol, at may pili ban manaral king mayap abalita. Ing mayap abalita ya ing malambat ng pengako ning Diyos, king kapamilatan dareng propeta, antimo ing masasabi king banal a kasulatan. Iting maya pabalita tungkol ya king anak na, Kristo a ginutamo. Agpang king keyang pangatao, mi bayit ya king lahi ng David, agpang king espiritu ning keyang katutubong kabanalan, may kilalaya king mitmong kayupayan. Bilang anak na ning Diyos, anya mi subliyang mebie, ibat karing mete. King kapamilatan na, pigkalub na kanako ning Diyos, ing pribilehiyong maging apostol, ban king lagyo ng Kristo, idalala ring sablang bansa, king pamaniwala at pamamintu keya. Karing may sabing bansa, kayabe kayo naman. Ikayong at Roma a inaus na ning Diyos, ban miyagom kayo kang Yesu Kristo. Kaya kayungan sablang at Roma, kaya kayong pakamalan na ning Diyos, at inawos ng maging sarili ng balen. Ipagkalub na sa kaya kayo ning Diyos sa igpatamo at ning Ginong Hesu Kristo, in grasya at kapayapan. Ing amano ning Ginong. Alleluia.
Kalugurang kapatad, ing ginuyang mantabe kay kayo. Pamipasyag king mayap abalita agpang king sinulat ng Mateo. Makanyan pangapalyari, ing pangabait ng Yesukristo. I Mariang Imana at i Jose, atin lang pamitangwanan kasal. Bayura ikwang mi kasal, meyakit king i Maria milam nane. Iti milyari king upaya ning Espiritu Santo. I Jose ang maging asawa na, metong yang banal na tao. Eneburing misalbag amarine i Maria. Inya binalak ng kawanyanan niya mong lihim. Kabang isipan na ing makanyan, pepakit yakeya king paninap, ing metong ayanghel ning Gino, nga na keya Jose, alahi ng David, emo pikakunuan, ing balaus nan meng ikasal i Maria. Uling ingkiglina, milyarya kapamilataning upaya, ning Espiritu Santo. Ibait ne, ing metong ayanak alalaki, at ausan meng Jesus. Uling iya ing magligtas, king kayang balen, king kayang pamikasala. Milyari ting sabla, ban matupading sinabi ning Gino, king kapamilataning profeta. Kumagliya ing metong adalaga, at ibait ne ing metong ayanak alalaki. At iti mayawos siyang Emmanuel, nga nawari ing Diyos kaya betaya. Inyang migising niya i Jose, ti parana ing inutos na kaya ning Gino, at peki kasalane i Maria. Kapatad, ingmayap ng balita, ning kekatamong kaligtasan. Pasibayo po ing benging Diyos, kay kayungan. Kabilis na po ning Aldo. Linubta na king kapat ng Domingo, ning Adviento. At kilub na po ning apat a Domingo ning Adviento, at syuta na po ngeni king kanam na nangaldo, ning katamo pong pamagsimbang bengi. Ing buri na sabihan, eta na po kanya napigil, ing papalapit na ng panyatang busal tamo, ning ginutay ng Jesucristo, ngening papalapit na po ing kapaskuan. Kaya pimpu sa samantala ng tala kanyan, deting pamikatagon ban, makapigunam tamo. Nung pong makasimba kayo po, Aldo, ating kapansin-pansin, mekad, king binasa kong ebanghelyo ngeni, at nanita, meging ebanghelyo tayo po ini, anyang katlong Aldo, ning kekatang pamagsimbang bengi. Tungkol ya po kang apong San Jose. Mekad mi ulitane naman king liturhiya tamo po, king Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, mabilog ayato ore ni puring ebanghelyo tamo. Ne po, mekad dating niyang buring payabuting nga pong Gino. Ing buri na sabihan, o ba't kailangan tayong balikan? For emphasis. Ing meto nga bagay po nang babalikan me, ulit-ulitan me, ating kamburing i-emphasize. At mekad ing Gino, balikan tayong kwento na nga pong San Jose, uling at inyang buring ipayabot pang aparting mensay kay katamo, ing Gino aparti, ketang anyang migunam tamo, ketang milabas sa kalungaldo, ning kay katamong pamag simbambengi, anong tungkol yaking paninap nung atandanan niya, uling ni Jose,
meninapya. Ne po? At sabi ko, ketang paninap na nga po San Jose, may kalupata mo at lulang klaseng paninap. Paninap matudtud, paninap makagising, paninap pabangungot, dapat ingkapata paninap, kimpigo naman tamo, yapining paninap ning apong Gino. Anong yu yaing peka importante. Ngening kabengya na iti, aliwa na maning pisabyanta mo. Pisabyantaya po yapong San Jose. Nino i San Jose, nanuya klase pangatawo, i apong San Jose. Dimdam taya po, king ebanghelyo tamo, mumunan dili, nanuya klase pangatawo, i apong San Jose. Number 1, Saint Joseph, i apong San Jose, he is a righteous man. He is a righteous one. O ini po yung description na ng Ebanghelyo tamo. May itong yakanong tawong makatuliran, matuwid, righteous. O ba't makanyan? Kasi puring Hudyo, mabibiyela po king batas. Ketang minuna. At potang ika, tutuki ka king batas. Therefore, metong kantawong makatuliran. I Jose makanyan niya. He is a righteous man. Bakit? Uling mabibiyeya, agpang king pamanukina king batas. Isaning batas, itang awsan da pong Torah. O ita po ing batas daring Hudyo. Ne po? At agpangking karelang kultura, potang tutupad kaking batas, tao kang makatuliran. Hi Jose makanyan niya, tao yang makatuliran. Pero, eya po legalistiko. Eya legalistik. Imbure sabihan, legalistic, tutukiya letra por letra. Bakit eya po legalistic? I Jose lipat na ning iya, tutukiya king batas. Nung i Jose, tukiya king batas at maging legalistic ya, sana makanyaning maging desisyon na. May palitan niyang desisyon na. Nanuwaring desisyon ng Jose, king Ebanghelyo tamo, nga na, ne po, anyang bayo la pamikasal, nga na, may yakit king i Maria, may buktot ne, milam na ne po, at an uling milam na ne po, keni tamo po akit, mi kamargulyang problema, i Jose. Bakit? At sula pa po kitang awsandang betrothal stage. Karen po kasing Hudyo ing kultura ta, bayin kasal at impamong betrothal. Nanitang betrothal, pamitangwanan. At ing betrothal, ing katumbas na, antine mong kasal, mupin, ela pamiyayabe. Bawal pa ing miyabe. Kilub na puning, pabanwa. He was betrothed with Mary, pero they did not live together. Uling pamalyari. At king betrothal stage ayan, karin milyari, ing i Maria, milam na niya. At anyang atuklasana pong Jose, o iningaman mo kung eya legalistic, ing nga na, kawanyanan niya mong lihim. Kawanyanan niya mong lihim. Bakit o ba't legalistic? Nung tukyane ing batas, ne po, i Jose, atin niyang karapatan magdemanda. At uling atin niyang karapatan na magdemanda, nanong Mariani kang Maria, agpangking karelang kultura, kaladkaranday Maria, dalare king plaza, karinita lakadde, at balang lumabas, pwede nang bugan. Kaya i Maria, mateya king buga, nung maging
legalistic ya i Jose. Pero uling kalugurane i Maria at ene kanuburing misalbag a marine, kaya kawanyanan niya mong lihim. Ne po? Ang tinamong sasabihan ing makanini, makuna ko mong tahimik, ena ako magdemanda. Agyang ako ng lunto marok, basta't miligtas kamo, o Maria. Makanya niya po, ne po, i Jose. Dinivorce na nga na, not legalistically, nune quietly. Nani nga kwata mong lesson, Kenny? At tuturo na kay katamong apong San Jose. Nung tuki ka king letra ning batas, you are right. Kasi batas ite. Pero nung tukyan me, Jose, eneti ka ning letra ning batas, tikyane ing espiritu ning batas, at nanita ing espiritu ning batas, maging mayap. Joseph preferred to be good rather than to be right. At makanya ning kay king dieta mo, sometimes, ne po king dieta mo, it is better to be good than to be right. Ne po? To be good is ning kay, dapat lulwalas tayong ganakata mo. Kasi nung katuliran mo, ing ilaban tamo, pane, ne po. Ay, tama yari. Aga nakakay po ining meto nga pengari. Ne po, mika problema. Ing nagkwento yung anak na kinwento na, nana. Pe pag-aral dero gu Manila. Anam lang mika kapatad, iya mong may kapag-aral king Manila. Talaga pong ding lima ng kapatad, kenila mo lele may kapag-aral. Pero surong ikit da potential ya, ginastusan de la Manila. Uning king pamagaral na Manila, ne po, ginasusan de, gana-gana, agyang masakiting biye. Talaga pong ginasusan de, minsan minuliya kano. At anyang minuliya, ining babae, at inyang bukol king atyan. At uling at inyang bukol king atyan, anong kamuang kamwa? At sula kano king sala, panyabyanan de nga lang patugo, deng kapatad na, manggiligit la. Ike pa mong paborito, lunto makanya, ikaw, ganaganang puswelo, tsuwang kaya, kamaya patakay makanya ning gewa mo. Nga po talaga kanong pinyabyanan de. Iya gagagayo. Dapat itang pengaring lalaki, kay ba't de nga pinyabyanan, lepita na nga na. Siguro mapagal ka kanyang kimbiyahe. Manik ka pa, babo, painawa ka. At saka tanamo, misabi. Kimbiyen kay, sometimes it is better to be good than to be right. Paminsan-minsan kay ilulwalas tayong ganakata mo. Ne po? Kasi saguli nakataka pa nga palibunto kaya, ne? Kaya, lenyo po king batas, karas na king trapiko, ne? Kaya pimpoting road rage, ne? Neng kaya, buwa na aning palibuntok eh. Ating makanyan, ne po? At neng kaya, experience na mo ito, ne? Pero nung ka manupaya, talagang ngalang malyari. Ne po? May kadyan tuturo na ito. He is a righteous one. Righteous one. Ayan po. Kadua, Joseph is a hidden one. Hidden. Imbunin na sabihan, hidden, tagong-tago, hindi nagtatago. Aliway po ito, ne? Aliway hidden king hiding. Imbunin sabihan, he is a hidden man simply because pota po kasing magobraya. Naman kailangan pangalandakan. He works
silently. Ne po. Kaya pin po, metong ka rin titulo ng Jose, the silent worker. Makasalikot po tang magubraya. Tahimik po tang magubraya. Pero balo mong balo, magubraya. I Jose, baloy po, kakatulag, yang king Biblia. Tahimik mo. Di takya mo ing eksena tungkol kaya. Lumalya mo po Jose, no, karen? King Annunciation, no, yan. Kay bat tutuki, nativity. Anyang may anak ni Maria, exit ni Jose. Ala na. Ni King Biblia po, alayaman dialogue. I Jose, gyang miyang mengukuya mo. Ala kang akit dialogue. Ne po? Neng kay rugu, lugi ya. Neng kay malama, kaluno sa Jose. Balami, lilele ya. Ne po? Pane, Maria, ang puing anak na. Potang ikantami ing silent night, O holy night, all is calm, all is bright, round your virgin mother and child. O, wala na naman ni Jose. Nga po, O holy night, O silent night. Pero bali po, potang daramdaman ke, ingkantang silent night o holy night, ingagaganak ako i Jose. Bakit? Because Joseph is a silent night, a holy night. Night, aliway tambengi, nune, K-N-I-G-H-T. A holy night, a silent night. Bakit? Tagapagbanteya, tagapagtanggol dering mindu, sidsad na la, ring kayang pamilya. Ne po, tahimik. Kailangan itang bala mo for a show. Ita mo po naning ita mo burindile na maepal. Baliw po rin maepal. Itang burida lilibutad mo lilibutad. Ita mo ita burita na po. I Jose, makanya niya. Na buring libu-libutad. Burina potang magobraya. Simple mo. Bali po aga nakake, ing former president na po ning Amerika. Ne po, Harry Truman. Harry Truman, ano po kasantingin sinabi na, nga na, imagine what good will happen if everybody does their job and no one cares who gets the credit. Kasanting nataning yato nga na, nung dingega na gana magobrala at kaybat, ano man misasamsaman at eda na pakyalam nung kanining kapurian at kaninuyaing kapasalamatan. O ita po iapong San Jose. Ne po, a hidden man. Finally, nino iapong San Jose? Iapong San Jose is a sacrificial one. A sacrificial one. Nga na ning Ebanghelyo, ako na mo ing mako palihim. Hindi na mong sasabihan, ako na mo ing magparaya. Aga nakake po ing pelikula, The Nativity Story. At ketang Nativity Story, ne po, may tataltalan la, may papagsalita la, din pengari ng Maria, Nino, Ana ang poywakin. At nanong sinabi ra kang Maria, Mary, why did you do that? Did you know that you will be killed? Nga na. O, gewa mo ita kasi po, mabuktot siya. Mo balong mateka kanyan. Nga na. Kita pong pelikula. Kay ba't nga na pong apong San Jose, may I speak nga na, mapaging pelikula, tinyan dialogue, ne po. Pero nga na, may I speak nga na. Naning sinabi na, I will not press charges. If there are no charges, there is no trial. And if there is no trial, Mary
will be safe. Nga na. Na ako magdemanda. Oras na ako magdemanda nga na, imburi na sabihan, alam pa maglitis. At potang alam pa maglitis, ligtas siya. Maria. He is the sacrificial one. Kung magtaka nung bakit kitang tauling diling partina ning pelikula, Maria, apisane ng atsana, at pakisabyane, Jesus, King atsana. At nano po yung sinabi na, po, kabang apisane nga na, you have a decent man for a father. Antina mong sasabihan, Jesus, kaswerti mo, i-Jose tata mo. Kasi nung aliway Jose tata mo, pareho katang mete. Kaswerti ta, kaswerti mo. Migsakripisyo ya po Jose. Kaya ako po magtaka, metong kareng katuruanan ng ginutang Yeso Kristo na anuya. Nepo, there is no greater love than this, that to lay down one's life for one's friend. Pamalak yu po, no karine ikuwang Jesusita. Pamala ko po, mituruita, uling ikit ne kang apong San Jose, the sacrificial one. Nepo. So, mumunan dili, Joseph, the just one. Kadua, H, the hidden one. Katlo, Joseph, the sacrificial one. J, H, S. O ita po muna maning initial na ning Ginoo. J, H, S. Kalupa ng apong San Jose. Istuya pining sasabianda, like father, like son. Ini po yung kikatang maging refleksyon tungkol kang apong San Jose. Amen? Palakpakan tayo po yung kikatang ginuwa talakad tana, itamungan, sasalpantaya ko, pengagliking upayan. Mibait kang Santa Mariam Birhen, lina sa lalam, ning upayang Poncio Pilato, mipa ko king krus. Mete at mikot-kot, kinipaya ka rin mete, ikat mga do, sinubi ang mete. Repay ka siya banwa, makalukulok mo na ning Diyos, ipang may paya ka niya. Iba't ka rin magbalik ka naman keti, banong kung ka rin mabiyang po may nga mate. Sasalpantaya kung iba na Espiritu, iba na nakapulungang Katolika, ipami sa mga banal, ipang patawad na rin kasalanan, ipang sumlirang meding mete, at imbiyera ang amila. Manalangin tamo ngayon King Diyos, at karimbalang panalangin ng pagkibat tapo, Gino, umeka at dalawan me ingke kang balayan. Ginoo, umeka, dalawan me, kaya kang balayan. Para king mas malalam akasalpantayanan, king anak ning Diyos ami katawan tao, ban pagdala nung sala ring sablang magdulap kaya, manalangin ta king Ginoo. Para king kapayapan at pamikasundo, king mabilog ayato, at karing sarili tang mga lating yato, manalangin ta king Ginoo. Para king migit akagalangan at panalala karing taong mangailangan, at para king mas maragol a masabal karing daralan kasakitan, manalangin ta king Ginoo. Para king sala at kabyasnan karing pamuntok ding bansa, banding sabla mi kamakatuliran lang dake, karing kalam alelangan ning Diyos, manalangin ta king Ginoo. Para karing pengaring manayang mibayitya ing karelang anak,
ban kanlungan dang mitmong pali, ing bayong biye at ipayabot kaniti, ing lugod ning Diyos. Manalangin taking Ginoo. At para kareng kaya katang sarili, kareng komunidad tamong Kristiyana, ban maging mamo talob king metong at metong, manalangin taking Ginoo. Ngeni adwan tamo po yung sarili tang kapagnasan. O magligtas ming Diyos, ibiyeme ke kaming ke kanganak, kaya ing alang hanggang paninayan ming amaganap ngeni at manggaman king alan angga. Tatang yaw, tatang yaw,
manalangin tam kapatid manin kaya kayong daon matanggap ya. Arapaning Diyos, ikpang mayupayan tutu. Kapanasan, ginuliting kaong karinggamat mo. Kikapuri ang pangikaligaya ng kaniyo. Tingin sa planeta mo, imabilog na banal. O Diyos, sa ikpami, king kapamilataning upayaning banal na Espiritu, ing na Birhen Maria, pengagline, ing bugtong ay anak mo. Mananasanang ing mesabing Espiritu, pabanalan na lareting ayin, ay ang pangmibabo ning altar mo, kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuyang mantabe kay kayo, itasyula rin pusuyo, pasalamatan tayong ginu at Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matuliting pasalamatan da kang parati, at numan ka rin o igpa, Diyos kingalanang lubos mayupaya, impangayat sumayang babye dalan, king masalag ng pangako ning biye, alang kapupusan kekengan. Ulinita kamberi sa blangkoro, ding anghel karimban mo, daralit mingke kang ligaya at abeyabe, ngamingan kakanta. Tunay kapin banalawig pasibol na kaning sablang kabanalan, uli nita pagparalampumi. Pabanalan mo sa naretingayin king ambunin kay kang Espiritu ban para kay kami magawalang katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. By me daon ku sa lubking pamaylas at kamatayan naging waning tinape. Piraso ne. Binyene ka rin disipulos na't nga nakunan niya itikongan at kanan niya. Iting ka na kung katawan na mi daon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat naningapunan king wana ing kalis. Pesalamatan akat pinuri. Binyan ing kalis ka rin disipulos na't ngana. Kung na niya iti ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ing kanakong daya. Ing daya ning bayo at alananggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para ka rin sablang tao. Banketa, mi patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaga na kanyo. Kanako. Ing misteryo ning kekatang kasalpantayanan.
Inyangin ni gaganakan mo mapamalulungig pa. Ing kamatayin at pamanyubli ng may biyening anak mo. Daraon mo yak kay ting tinapi ning beting kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan. Ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo. Ban sumuyo ka. Mapakumbabami mo naman pagamuha mong ikamingan misulusulo. King katawan at daya ng Kristo. Ing tipunan na kami anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa. Ing banala kapulungan mong makalaganap, mabilog ayato. Ban mi ganap yaking lugod, kambe ng Leo, ing kaming Santo Papa. I Florentino, ing kaming kaluguran na Orsobispo. I Pasiano, ing kaming Obispo Emerito. Ding sablang pari, magpari, at lalong-lalo na po, ing mabilog mong komunidad, ketikim pakamalan mong parokya, ing parokya na pong Apong Monica. Ganakan mula naman po, o igpa, ding kapatad ming minuna ng pepay nawa at atsuna siping mo. Tanggapan mo king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan, karapat dapat magkamit king bialan angga, ban kambening no na Birhen Maria, induna ning Diyos. Kambering sablang apostoles at santos, at tinupad king malmong kaburian, king kekabanan ning panawon, pupurian dakat paligayan kapamilatan ng Yesu-Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at keya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banal ay Espiritu, pupurian dakat parangalan manggaman, king alan angga. Abe-abe tangin ning maus kingig patang at tsubanwa. Ikabos mo kami o Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Ban king kasaupaning kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas alang kasasangkulan king sablang kaligaligan.
Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu Kristong ke kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kay ang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayong kapayapan ko yung babiya ko kay kayo. Emo sana babalik na din kay kaming kasalanan. Nunelawan mo yung kasalpantayanan ng kay ang iglesia. At pamayapan met bilugan nagpangking kaburian mo. Ikang mabibi at mag-ari manggaman king alan angga. Ing kapayapan at ning ginu, yang mantabe po kay kayungan. At wantala rin kasiping tamo king kapayapaan na pong Kristo. Kapayapan, kaya kaingan po. Kalugurang kapatad nyo, ing kordero ning Diyos, ing korderong milalakog ing kasalanan na ning yato. Mapalad tamo itang may kumbirat tanggap king kayang banal, ako munyon. Itamongan, Ginoo. Mananasalang kimpamananggap tamo kaniting katawan at daya ng Kristo. Sadsad na katasan ang gaking biye, halanangga. Katawan ng Kristo. Paganaka po, para king solemne at aregladong pamananggap king banal a komunyon. Panayan taya po inggo signal na po kaya katamo ning usherettes para patalakaran nakatamo ban magpila papunta king pari o EMHC. Para karing sisimba tamo po na at tsuking kilwal. In komunyon lin tamo po, tuliran at magpila tamong adwang pila, arapan daring payong amaragul. Salamat po.
magising. May liwanag na magniningning. Nadarama sa hihip ng hangin, hudyat ng kanyang pagdating. Sa kaniyang pagdating, liwanag niya'y magniningning. Ililigtas ang buhay natin. Sa kaniyang pagdating, pag-ibig niya'y makakamtan. Kaligtasa'y naghihintay at pag-asang walang hanggan, nadadala sa kaniyang pagdating.
Magrasyang bengi po kaya kayungan, mapilan mo pong pagkanaka at kapabaluan. Third Sunday of the month tamo po ngeni. Atin tamo pong second collection. Inkasaupan tamo po ngeni, bulan makaparikil ya para King Family and Life Apostolate. King lagyo na po ning kaya katamong Kora Paroko, iamong diksi paras, babyeme po ing maragulming kapasalamatan, karing alangsawa yung suporta at pamanantabe. Ing apong Ginu, yan na pong bahalang mablas, king kaya kayong ganaka at kalawsan alub. At bendisyonan na po, sana lalo ing kaya kayong kapanintunan o kabiyayan. Katataulian po, maliban po king 4:30 a.m. as simbang ganingaldo bukas, atin tamo pa rin pong Sunday regular 8 o'clock a.m. Mass at 9:30 a.m. Mass. Alata mo pong misa itang 6:30 a.m. at 5:30 p.m. Dakal pong salamat. Manalangin tamo. O Diyos, sa lubos mayupaya, ngening tinggap miyay tingwaga, ning alananggang kaligtasan, sopan mo kaming magsadyang lubos, king milalapit ming pamagmasusi, karing aldo amigdalang kaligtasan keti king yato, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Pasibay po dakala salamat king pamanagon tamo kaniting banalamisa at karimig offer makanyan mo naman po dakala salamat. Malakpan tala po at dakala salamat kay kayo ingginuyang mantabe kay kayungan at bendisyonan na kayo ning may paingginong Diyos ning igpa, anak at Espiritu Santo. May tanangan po king kapayapan mi daon ing banal a misa. Benging Diyos po at dakala salamat kay kayungan.